Jasmine Debarma, a 27-year-old Tripura housewife, mother of 2 children, was murdered and buried under the ground by her own husband due to extramarital affairs. Incident occurred at Hazaribari area of Kalanpur police station in Haludia, ADC village. Husband killed and buried his own wife under the ground in the forest. Surrounding the incident, Kalanpur Hazaribari area is in a hot situation currently. The name of deceased housewife was Jasmine Debarma. Meanwhile, husband Mintu went missing from the house after the incident. Later on Wednesday, police dug out the body of Jasmine Debarma from a dense forest nearby the village. According to the details, it is known that husband Mintu Debarma from Kalanpur Holongbotai Hazaribari used to torture his wife Jasmine Debarma every day as he was involved in an extramarital affairs. Likewise, as usual, there was fight between husband and a wife on Monday too. Meanwhile, parents of the housewife immediately rushed to their house as soon as they heard about that their daughter was beaten by her husband. But on Tuesday, Mintu Debarma sent his in-laws back to their house. Likewise, on Tuesday, he went and dropped his 2 children at their grandparents' house. But when asked by his in-laws of the whereabouts of the children's mother, he replied that she has arrived before them by car. At last, on Tuesday evening, parents of Jasmine Debarma found out that Mintu Debarma's mobile phone was switched off. After that, they filed a missing diary of Jasmine Debarma at Kalanpur police station on Tuesday night. Anbung Harandan Debarma Ani by and by Tatabu Sina Sashone by Chini Joma Soyona Salab Dujona Kusu Kusu Jaburigo Gotano Karama Mo by Hingankai Tabu Tinaman Presa number by Nibung Jasmine Debarma by Nibusamang Ruhit Kai Poriwo class Puro Belium Kai Poriako Bosare Pasboso Bongni para Emneto Holongmutai Men Gotanang Kai Borok Sekango Kia Walajak Tomodo Gankai Angbo Saimiang Kai by Chinaingo Tanka Tanga Konai Gakumui by Yakon Veke Paran Borok Akon Kai Tangin Harfaikia Sombandino Nahara Koni Haigan Gankai Sung Harigo Kai Tesha Korman Soka Uje by Sarkata Novery Daviri Filgakan Totara Sebzakone Ano Kawi Sarka by Gai Sarka Konkai Ulokai Sung Tanga Kone Bongni Paran Borogafurkai therefore Duisozonanga Sunkai Jota Otokunza Sabjona Fail Odino Sombani Hora Sung Hot Dosta for them Gankai Tarpur Mavi Bavana Sung or no by Sungti Buala Sing Holongmutai Parano by Ninogo, Kumuninogo, Kalanganga Mabai Bavana. Kai Mia Kai Fungai Mongolbar Kai Bo Kumino Tanga Kone, Mabai Bavano, Tibru Paradora, Tunirika. Let Tuniriman Porangankano, Umiti has Haikawapo, Mabai Bavano, Sung Tak Tangankai Babu, Rabba Rainani, Describe Kangatongo. Get here as a con, Tawa like the Dosni Masong, Saik Rohanta. Get Mia Mongoban Fumo. Lokai, my Saoya Conai, Kumui Vekanai, Bagano Peleka, Uskuti Kalai. Gangai Atta Somoyota Vokai, my Savaya Conai. Ni Bagano Bolide and Ravan and Hip Pelemani Poctabona. Okay, Kumui Sogokapo, by his Foguya. Guys, Harini Saitokai, Mama Songmangino, Tunirika Kumui. Get Tuniri Vekana. Kumite Sungo Mela Nahana, Pimini by young first Sosopakia, met time with Fiber Kumo, Gary with Fiber. Haiboa gay Uskuti by Mansi Fiber. No Scudian Hanesi in Satabo. I want to reckon what Hang Paikata. Hangpa Kumo in Tagboro Himani Paros and Sovajak Pidimani, Antabo, Sebri so Sebrin Porencano, Samalogano, Punjotono, Duitano, Suyok Kaisivego. Or the Manmankai, Iko Tabo or Parani,
চেয়ারম্যান নি নক আং থাংপুরু কাইসা bo kajino mane kunja thana bage tiar khaijak gangke boano sairika a je theinai abuni ni baida rutunga nanglia ni bai thika je o parani borok singno saikalang kha nini bai theijak borok gangkai thanao thangbai ke heni so ano gang jotono no phone khaike ani bai thibe ka thika po phaibai di hene kha ani kaga song phaibe ka ani bai bono jotono phaibe akonai जों माने सार सं फाइगा तो होनै जों बलंग केबा खाब्रिया जों तारफोरखौ सार सं फाइबो जों बलं हाबै नायखाय महिमा गता इको आपिनत हा सखा गैया खनै हा फबजाक साका जाब्रा फेनजाक आव हायके जों मान खता Police then started searching for husband Mintu Debarma and Jasmine Debarma along with the locals from Tuesday night itself, but they were nowhere to find in any places. On Wednesday morning, once again, Kalanpur police, led by Telemura SCP Operation Kanti Tripura, set their foot in search of them. After searching for hours and hours, at last they found the broken bangles and other gold ornaments of Jasmine Debarma in a dense forest nearby the village. Later, police dug out the body of Jasmine Debarma that was buried under the ground with bushes on the top. Kay miyawo 5 tarik Desember andarani busajek Jasmine Debarma busain bumung angkai Mintu Debarma Mintu ni buka angkai engko Debarma angkai sekang beri akia khete khata angkai just 4 tariko buma buka dingin hari akonai busajeng telangna phaimani rohon nago silia 4 tariko sianggai para para protibesi kia kutumlaya konai chairman member soh kutumlaya konai salaika kaham kai tonglai dini bujokai 4 tarik bujok langkha porer din orthat miyawo 5 tariko hungkai rabar bagan ranani nei thanglai bukungni thangman pore igo kiphilia hungkai amtui onoman 3 ta dige andar ano phone khaya igo nin bati jemuti অবস্থা তাম busarong si tuni pengi saw okay tintan saring ni tintan time bo bini sosur barita o Mintu ni sosur bari andaran aro bin cerai mangni borong cerai mangni no tangi tuni ka engka pro dara bai sunja ka ko hai ni ro kai biangla tamba cerong tui pegala mela tlangnam 5 le he tam bai 5 bo mela tlangna hangkai ba scooty rok bai se phayo hangkai tam scooty bai phayaba auto bai kai phayka bohni sapo ebra cerai tunman login bu thagya phayka bin lama bo phayka hangkai phun khayka ni hero bai mama lai nei dara song phun khayka bu khayka hangkai khayunan pore ei saho phun ang bengo sikia phaijak rangu thongna phaijak baba ni butrana sa er pore porboti chor suiso bung thaka hangkai dara na te ha saga suiso motam khainai hangka ang sonde hongkari bihiro tumung no nogo tong tong hangkai ba নিশ্চয়ই সুইচ অফ খাইয়া ব কোনো মুসম ঘটনা কঠোর সিংখানা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট শিখাইখানা বরফ কুবুই নেই তিনি ফঙ্গ ফাই রাবার বাগান গরগই নাইলেকা মিয়ানো থানাও ইনফরমেশন খাইগা কল্যাণপুর থানা চিন থানা চাম্পুর থানা পিএসও ইনফরমেশন খাইরিখা শুনবাই জানো মুতি অবস্থা তাম খাইনানি বরফ ফাইকা এরপরে তিনি ফাইয়েই जों আরো বলং রাবার বাগান ঠিক সাকাদ্রব বলং বিসিঙ্গ mangkha mathia ke bairok erpore bufang blai hinjak ingke bufang blai khlogi naika police rong nasing ya koni ko tau police joto phaibe ya koni khlogi nebi ko thi mangkha amtui obostha jehetu ang koina musungo je ing parani holong mata disi village ni amdani jeta hajari para hinjak ponmo o jaga ni chini elaka basiro jeta culprit no o Mintu Debarma no manjak rinan bagai saijo khaitun parani protibesi rok jara ang onoruk khayo jehetu ei Mintu Debarma hai dosi ing hasakao bihigno buthari ei te kaisa berino kaijana bagai abo hai jahate te utsaho mayang thon utihin sapun je busla okrano nin mano buthari ang te kaisa berina hanani amtui mang praino sau bihirong no sapu
বু তফুন কুমফুরু টর্চারিং খাইফুন এই গত 4-5 মাসनि बिसिङाव घटना तेले आबोनो आं सानामो जोङो जेखाने नुक दंबो ताखुतै बुफुकजों जेदाव मिन्टु देबरमा बनो फटो रिखा मिडियानि बायरगनो जों फटो नुगै सिनिगै जाहाथे बनो रमरि रिना नोंथुन बिनि उपयुक्त शास्ति दृष्टान्तमूलक शास्ति माना नोंथुन आबो आं कयुता बाहेके अमो हेंका निनि तामुकलाय ani busajo तामु jasmi बाहेके तामुखा मो नंसे borong no kha sali satam ahina wa lai dong ha kai sing bujok lai bong grambasi bo bujok lai ka ha ka afur kai sing mani ui thala ka grambasi ni kokno ha kai sing tlang na family bong grambasi ra salai ro ha cherong no ba mu ko tonu khapia salai kum ta kai swal kai klang di ha ka bong swal no sing mani no thala ka ta बपुरा तनिरि थांगा मंगो abu kai ngon dina rabani no रबादिनो kai bong no gona an hosa thui thanga an bihik bai kene hosa thui ya kene aber kai pungai kheno borok ano tunan thaga selasa tunan thaga ha kai ai phe kai borok gothna khai kena tan bisa juma खाय अमो बपुरा खाना कामति है घटना miawo मिया कयटा दिगे miawo saktawo thangai ani busuk somno an nogo tuni cha सारेकनि चारटा Saring ni साबो तन abo kaya an busuk somno tuni cha साबो तनिरि फायगा unga ani busam बसमारि तनि ताम सागासा tam nong kai phagla ro wa lai phe wa lai ya kam kurung no tong baba hi so बसमारि नि मुं ताम तमन mento Bimbamu. upin ro Tani besamar ke? tong re ga upin ro ga bipin ro Ni besamar ta boza thang ke? buja ga thang ab saimia आपने नि मुं के ताम bir kumar deborma The corpse of Jasmine Deborma was dug out in the presence of magistrate. Forensic team was summoned in the location later. SDP Operation Kanji Tripura said that a mark of cut with a sharp object was seen in the neck of the housewife Jasmine Deborma. मिया हर 9टा साढ़े 9टा समय थानाव खबर सगिखा जे हलं मताय बिसिनि हाजारि बारि ब्लेमनो हाजारि बारिनि कायसा बुरै कायजाक बलजाक बसामांनि बुमा नगो नायतुबि माया ओंखाय आ खबर मानै थानानि पुलिस फाय नायतुखा पारानि बरक बया गय मिलिवै ओंखाय हरं काम बागै मियाव ताय नायतुक स्लाबिया ओंखाय हायने हाय तिनि फुङो तायसा पारानि बरक बाय पुलिस जै मिलिना नायतुक लायखा गाबरि बिसिङाव खबर मांखा जे आजे जेसमिन देबरमा बिनि बयस प्राय 27 बছর बनि बुरै बसामांनि दङ कायसा 10 बছর ताय कायसा काय गा 20 बছর जांखने सराय बसाक खरंनि 5.5 बছর ओंखाय बनि जे बसाय बखायंखा तारिख नाम आसलो मिन्टु देबरमा बुफानि मंखाय लेट बिपिन देबरमा ओ पारानि नबरक संसार खेमानि प्राय 17 बছর काखा ओंखाय दिनै फुङाव नायतुगै फायै खबर मांखा जे बसायनो साइक्लां फन जे बनो आं यागलाय थांगा बुथानि ओंखाय हाथाय सागा फबजाक नै साइ खाफन ओंखाय आ खबरनो जोंरगै नायतुगलायखा पुलिस बाय पारानि बरक मिलिवै आबनि परेका अर फाइमान फाइका जागाव जे बुफां फलबजा फायै बनि माथिया कबै मांखा थिंगार बनि जे रांचाक मंगलसूत्र तंमानि मंगलसूत्र तंगाक मांखा ओमफ्राय ताबो एक्जिक्युटिभ मेजिस्ट्रेट फाय सफैगासिनो बिनि बेसेबांनो जों ताबो बेखिनियाव हाखर खुइति थाखा ओमफ्राय हाखर खुइति सामानि परे नुखा बनि तत्राव सुकाक जागमानि दङ ब्लाम लामनि आंथाम ताय बखर उग्लगायसा आगात आबो दाबाय दत खातामै तखा आबो जों ताबो साइमिया आबो पुष्पटम खायजांनाय ओमफ्राय चिनि मबाइल स्टेट फरेन्सिक साइन्स लेबरेटरिनि टीमबो फाय दङ साइन्टिफिकलि जों आबो इनभेस्टिगेट खालायनाय ओमफ्राय जततुक मांखाजों जे मिन्टु देबरमा बमियानो स्कुटि खारि थांगा बनि बसा खरंनिनो बनि बका सिंनि नगतनि लाङै तिनि उमर प्राय 26 अथवा 27 বছর কানে বনি So, as per the requisition of SDPO sir, so I along SDPO sir and the police personnel of Kollanpur PS, we have
ফাউন্ড দ্য রিকভার দ্য বডি। যে সময় আসলাম এই সময় দেখলাম যে এই পার্টিকুলার স্পটটার মধ্যে টোটাল মাটি চাপা দেওয়া ছিল আর গাছ টাছ দিয়ে ভালো করে কাভার ছিল। সো তারপর এটা আনআর্থ হলো বডিটা আনআর্থ হওয়ার পরে জানা গেল যে মোস্ট অফলি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে মহিলার নাম জেসমিন দেববর্মা, বাবার নাম বীর কুমার দেববর্মা। তো যতটুকু আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম, ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের মধ্যে আমি যা দেখবো, তো সেটা হলো গিয়ে ফেসটা মিউটিলেটেড ছিল, ব্লিডিং ওয়াজ দেয়ার ইন বোথ দি নোজ অ্যান্ড অলসো দ্য ইয়ার্স। তারপর আপনার কোনো একটা শার্প অবজেক্ট দিয়ে মাথার পিছনটায় আঘাত করা হয়েছে অ্যান্ড দেয়ার গলার মধ্যেও স্ট্র্যাঙ্গুলেশন মার্ক আছে। তারপর বডিটা ড্র্যাগ করার মতো মার্ক আছে। তো এতটুকু যা পেলাম অবজারভেশন, সো আই রাইট ইট ডাউন। আসামি এটা তত্ত্বাবধান, এটা ইটস আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, সো দে উইল লিঙ্ক ইট। Later, police sent the body to Kailanpur Hospital for post-mortem. Likewise, police are now searching for the husband, Mintu Debarma. Likewise, rumors have spread all over the area that is it true that Mintu Debarma really killed his wife due to an extramarital affair? Reported by Biplov from Hawaii, Chini Khorang.